koštana bolest kod bolesnika na hemodijalizu. Molim vas, moramo malo da ubrzamo zbog vremena koje je određeno, trebamo bi nekako podne da sve bude gotovo. Izvolite. Moja tema je danas koštane bolesti i bubrežna osteodistrofija. Znamo da je glavna uloga bubrega uklanjanje štetnih materija produkta metabolizma iz organizma, sinteza nekih hormona i održavanje ravnoteže minerala i vode. Ukoliko bubreg ne vrši svoju funkciju, bilo zbog bolesti ili oštećenja, razvija se hronična bubrežna slabost i na kraju zateljenje bubrega. Štetni proizvodi gomilaju se i izazivaju niz poremećaja. Poremećena je ravnoteža vode i elektrolita, smanjena je sinteza nekih hormona, na primjer eritropoetina, i anemija je obavezno praćena pojava. Bubreg također ima važnu ulogu Poštovane dame i gospodo, koleginice i kolege, dragi gosti, uvaženi profesore i kolega Jelikiću, ja vam želim da se danas i sve druge dane osjećate ugodno uz Obnatici u Bačkoj Topoli, kao što se ja osjećam ugodno poslednjih 23 godine koliko živim ovdje. Je zapravo rad koji su moje medicinske sestre prezentovane na prošlogodišnjem simpozijumu nefroloških i dijaliznih sestara i tehničara. Zbog ovih tema, zbog ovih prethodnih i onih budućih, moram ovdje reći da sam izuzetno ponosna na moje saradnice medicinske sestre zbog toga što se izuzetno trude u svakodnevnom radu. Trude se u odnosu prema pacijentima, u odnosu prema svakodnevnim aktivnostima, u međusobnoj komunikaciji i naročito sam ponosna i zahvalna zbog toga što svakog dana pomažu da mi život i rad bude lakši kao i našim pacijentima i što me svakog dana dobro razumiju. Tema koju ću vam prikazati je vezana uz koštani metabolizam, međutim na neki način ove teme su lična karta našeg centra koji je mali i jedan od posljednjih godina otvorenih u našoj zemlji, ali gdje nije veliki broj pacijenata, ali je veliki broj različitih pridruženih oboljenja gdje zapravo možemo u svakom udžbeniku naći temu koja je vezana uz oboljevanje naših pacijenata.
Također ovom prilikom želim da zajedno s vama uputim najiskrenije čestitke i najtoplije želje našoj Boglarki koja je transplantirana pre 3 godine, od majke je dobila bubreg i transplantirana u svojoj 23. godini života. Ona se svojim partnerom priprema se za zasnivanje bračne zajednice i za potomstvo zajednice doktorica Vladan Petrović. Jednako tako želim da pošaljemo delić naše energije i najljepše želje za hrabrost i istrajnost naše Elviri koja je transplantirana pre 1,5 godina, dobila je kadaverični bubreg, međutim pred njom predstoji jedna teška borba sa nekom drugom bolešću teškom koja nema veze sa bubrežnom bolešću i stanjem nakon transplantacije koja je bila uspešna. Eto, to je moja poruka za naše transplantirane pacijentkinje. Da li ulcerozni kolitis pogoršava prošljeni metabolizam kod dijaliznih pacijenata? Moram ovdje da vas obavestim da je ulcerozni kolitis teško nebakterijsko upalno oboljenje za koje su karakteristične duboki defekti, duboke ulceracije na sluzokoži debelog. Krv je veoma značajan, prisustvo zapravo krvi u učestalim kašastim stolicama je značajan također anamnestički dijagnostički kriterijum za dijagnostikovanje ulceroznog kolitisa. Porast temperature. Ponekad se javlja toliko obilno krvarenje koje zahtjeva i transfuziju krvi. Ove bolesti imaju neke ekstraintestinalne, odnosno simptome koji su uopšte nisu vezani za debelo crevo i probalni trakt, a to su najčešće bolovi u zglobovima koji čak i pre manifestacije od strane creva dovode pacijenta do lekara gdje se žali na neuobičajene bolove u zglobovima, malapsalost, gubitak apetita, javlja se anemija, ubrzana sedimentacija, odsustvo apetita, ponekad mrljaste, crvetaste promjene na koži i u konačnici kako bolest napreduje i kako se gubi velika količina belančevina iz krvi, javlja se značajna anemija uz naotečenost potkolenica i nekih tkiva na licu gdje onda imamo tipičan aspekt bolesnika obolelog od ulceroznog kolitisa koji je bled, prostriran, kaloriranih očiju i ima naotečene stopala i ruke nekada. Neki slučajevi bolesti se razvijaju, odnosno prethode i neke crevne i druge infekcije, najčešće amebijaza ili tabacilarna dizenterija, gdje u osnovi je znači imunološki proces gdje organizam razvija zapravo jedna autoantitijela na sluzokožu debelog creva. Definitivna dijagnoza postavlja se kolonoskopijom gdje na ovome prikazu smo našli mehanizam, odnosno pokušali prikazati način na koji se odvija kolonoskopija i čemu ste i sami mnogi pacijenti bili podvrgnuti u toku pripreme bilo za transplantacijske liste, bilo zbog nekih drugih dijagnostičkih potreba. Radiološke pretrage u smislu, ali prije kolonoskopije znači neophodno uraditi kompletno laboratorijsko, mikrobiološko i imunološko ispitivanje. Radiološke
radiološke pretrage tipa irigografije nisu od velikog značaja, a u akutnoj fazi bolesti, znači kod postojanja intenzivnih simptoma su i zabranjene zbog toga što mogu dovesti do razvoja fatalnih komplikacija. Lečenje ove bolesti je dugotrajno i teško, obzirom da se periodi povratka bolesti i znači povratka kad je organizam u mirovanju i u takozvanoj remisiji smenjuju nepredvidivim vremenskim razmacima. Ponekada bolest bude manifestna samo u jednom navratu i bolest postiže dugotrajno, je govorio dr. Jeremić, pratili serum kalcijum i fosfor i davali venski Rextol posle svake dijalize. Nakon 3-mesečne terapije Rextolom preporuka je da se radi parathormon, on pokazuje značajan pad vrednosti, tako je u maju 2017. znači 3 meseca nakon primjene venskog D-vitamina pao na 456 pikograma u mililitru, decembru 2017. znači 6 meseci posle toga unutar tolerabilnih vrednosti. Sve do sada na terapiju pavi kalcitolom u doze održavanja 1 mg 3 puta nedeljno i na osnovu ovog prikaza može se zaključiti da recidiv ulceroznog koritisa kao i drugi maloabsorpcijski poremećaji mogu dovesti do dodatnog poremećaja metabolizma kalcija i fosfora te do smanjenja apsorpcije aktivnog metabolita D-vitamina na usta, a tako i do pogoršanja koštanog metabolizma u dijaliznih bolesnika, znači to je razlog da o svemu razmišljamo. Paratiralna primjena analoga D-vitamina indikovana je u ovom i u sličnim situacijama. Hvala vam. Hvala, ali to isto vredi i za ovu prekrasnu zaobilaznicu. Danas ću vam zaista kratko se potruditi da vam kažem jedno od velikih problema u nefrovaskularnoj hirurgiji, a to su vaskularni pristupi za hemodijalizu. Hemodijaliza, dok naš domaćin tu, hemodijaliza da bi se moglo uopšte izvoditi, ono treba da se kod pacijenata treba da se kreira neki od vaskularnih pristupa kojim će se iz tela piše u zovnici, evo ga u drugi red desno, kojim će se iz tela pacijenta izlači krv, prečišćava se krv i tako prečišćena krv se vraća ponovo u telo pacijenta. Hvala. Vaskularni pristupi kao metoda u ovom slučaju se tretira kao linija života. Adekvatan vaskularni pristup trebalo bi da predstavlja prvi i naravno osnovni preduslov uspešnog lečenja hemodijalize. Drugi činioci kao što su dodatno produženo vreme hemodijalize, karakteristika dijalizne membrane mogu samo da se doprinose kvalitetnoj hemodijalizi. Međutim, kod loše kvalitetnog pristupa nikada ne može da bude dobra hemodijaliza. To je osnovno pravilo. Koji su kriteriji jednog dobrog vaskularnog pristupa? To je da on mora imati protok najmanje od 300 do 350 ml u minuti, da posjeduje dovoljnu dužinu segmenta za eksploataciju, da se relativno lako kreira, znači da je se minimalni operativni rizik, da ima nisku stopu komplikacija, znate sami koje su to komplikacije i da ima što duži vek na trajanju. Mi smo imali pacijente koji je imao 3 decenije primarnu arteriovensku fistulu. Vaskularna pristupa hemodijalize, to je arteriovenska fistula, da se koristi prirodna vena i arterija. Drugi je arteriovenski graft, gde se koristi kod nemogućnosti kreiranja ove fistule, stavlja se sintetička cenčica, kod nekvalitetnih krvnih sudova i treće su centralni venski kateteri. Centralni venski kateteri mogu biti privremeni, koje osnovno pravilo je da kada se oni plasiraju hitno za hemodijalizom ili kada fistula koja je već kreirana nije dovoljno sadržala, odnosno maturirala i drugi vid je trajni centralni venski kateter koji se koriste kod pacijenata kojima se ne može plasirati, kreirati arteriovenska fistula ili arteriovenski graft i uzimaju se ikmanovi kateteri. Što je potrebno za kreiranje dobrog vaskularnog, uopšte za kreiranje vaskularnog pristupa i to je inače jedan multidisciplinarni pristup gde moramo imati učešće svih članova tima. Naravno da je veoma bitan nefrolog, vaskularni hirurg kao jedna od veoma važnih karika, ali u svemu tome
imamo dobru i nepobitnu saradnju sa našim kardiologom. Indikacije za postavljanje za hemodijalizu naravno da postavlja nefrolog, a da izbor vaskularnog pristupa pre svega zavisi od hitnosti za hemodijalizu. Pre kreiranja vaskularnog pristupa mora da se uradi dobro krvnih sudova tog ekstremiteta na kojima se misli naravno pregled vaskularnog hirurga. Šta je arteriovenska fistula? Svi znate da je arteriovenska fistula spoj vene i najbliže arterije na ruci. Zašto se mora kreirati arteriovenska fistula da bi se uopšte radila hemodijaliza? Zato što su arterije duboki krvni sudovi, a vene su izuzetno tanke i ne bi moglo da stvara tako veliki protok. Kada se kreira, znači napravi se anastomoza, poviše se vena i arterija, se pravi veliki krvni sud kroz koji krv brže i jače cirkuliše. Znači krv iz arterije, kroz da vidimo koje su, kakve mogu biti arteriovenski kraftovi, mogu biti ravni i može biti zakrivljeni. Na ovom mestu je prikazan zakrivljeni arteriovenski kraft. Prednosti, koje su prednosti arteriovenskog krafta, on se može koristiti čak posle 2 nedelje, a to je takav da pruža veliki otpor, znate, kada ga punktirati, dobre su dijalize. Mane, podružne infekcije, trombozne infekcije su užasne kod arteriovenskog krafta i koliko se javlja velika infekcija sa bakterijama, mora da se taj arteriovenski kraft mora da se izvadi, znači mora se raditi novi operativni zahvat, tek trajanje je manje nego od arteriovenske fistule, nego se oko 5 godina, naravno u neophodnim iglama i u slučaju zapušenja, kao što sam rekla, radi se operativni zahvat. I na kraju dolazimo do centralnog venskog katetera. Centralni venski kateter je hologonalni kateter i oni ne zahtevaju tunelizaciju prilikom plasiranja. Mesto plasiranja je uvek vena jugularis, vena circularis ili ređe vena femoralis. Zašto vena femoralis? Zato što je to zbog regije, polnoanalna regija, češće infekcije, a i pacijent savija nogu. Može se plasirati naravno pod kontrolom ultrazvuka. Šta je osnovno pravilo koje se nikom ne drži kod nas? Nažalost, centralni venski kateter bi trebao da traje svega 2 nedelje. Zašto? On je jedin za najviše komplikacije od vaskularnih pristupa koji može dovesti do, kao što su recimo komplikacije nemogućnosti dovoljnog protoka, česte bakterijemije, te bakterijemije dovode do sepse. Samim tim sepsa može da ugrozi život pacijenta, a dajemo velike količine antibiotika. Antibiotici, povećava se dužina lečenja, a sve danas moramo da vodimo u tom ekonomskom finansijskom faktoru i sa čestim antibioticima naši pacijenti često dobijaju drugu infekciju, nazove prostačne deficite. Znači, to je jedan začaran krug. I pacijent dok ima centralni venski kateter bi trebao da bude hospitalizovan. Nažalost, zbog preopterećene nefrologije, dijalize, pacijenti odlaze svoje kuće. Najčešći razlog da postoji centralnog venskog katetera je naravno hitnost za hemodijalizu. Koje su manje? Komplikacije koje mogu nastati tokom plasiranja i upotrebe su ogromne, jer je naravno otvoren pristup svim bakterijama. Nema dovoljno protoka za dijalizu, češća je pojava tromboza koja ne omogućava naravno kvalitetu dijalizu, neke se klasicu, mora se zaštititi i može izazvati naravno na mesto gde je plasirano suženje i krvni sudova. Neka centralnog venskog katetera je veoma bitna. Vi pacijenti morate da znate, a trebalo bi i napraviti edukaciju zdravstvenog osoblja. Svaki pacijent, što se nažalost kod nas ne radi, kada se plasira centralni venski kateter, mora da ima blis grla i nosa. Sprečavanje infekcije je osnovna stvar. Znate, vi njemu plasirate centralni venski kateter, on stoji dobije sve što vi izvodite ponovo vremena sazvanu fistulu. I to je jedno brzino kola. Upotreba, svaki pacijent, svaka sestra mora da zna metode sepse i asepse. Prilikom svake manipulacije mora da bude i pacijent i osoblje. Potrebne su 2 sestre kod akutne hemodijalize prilikom manipulacije. Jedna da dodaje, druga da manipuliše oko pacijenta. I pacijent i sestra mora imati
naš dijalizni centar. Šta činiti? Smanjiti upotrebu centralnog venskog katetera zbog komplikacija i trajnih oštećenja venskog sistema koji su posljedice njihovog postavljanja. Nažalost, videli ste dijaliza samo jedan veliki udara ima skoro 50-50%, a u Srbiji je čak od 73-90% pacijenata prvi vaskularni pristup je centralni venski sistem, kateter. Da ne kažem koje su komplikacije za pacijenta, a koji su troškovi lečenja povećani, znači našim i ovako osiromašenom zdravstvu. Tunelizovani na kraju dolazimo do trajnih centralnih katetera, tunelizovani kateteri, koji se nazivaju hitman kateteri, to oni se stavljaju kada najčešće kod starijih osoba, kod onih pacijenata koji imaju loše krvne sudove i na mogućnost kreiranja arteriovenske fistule ili arteriovenskog rasta. Trajni centralni kateteri u stvari dužno zlo. Zamislite pacijenta nekog koji ima 5-10 godina, tamo ima kateter koji je izvor moguće ulazna vrata infekcije. Plasira se naravno pod kontrolom ultrazvuka, a da je dobro mesto, treba da bude jedna radiološka kontrola. Veliki broj komplikacija kod centralnog venskog katetera, tromboze, infekcije sepsa. Prevencija infekcije, to je strogo sprovođenje higijenskih mjera kod uključenja i isključenja pacijenta kao kod centralnog venskog katetera i preventivno tretiranje ulaznog mesta. Svako mora da se stavlja neka od antibiotskih masti koji će redukovati naravno užbe bakterije. Na kraju, svega ovo što sam sada rekla, trudila sam se da budem zaista brzo, prosto jer su zadovoljni. Dobro, hvala lijepo, profesorima. Kod svih pacijenata je potrebno kreirati arteriovensku fistulu vaskularnu, to sam već rekla šta je razlog. Predijalizna nega je veoma bitna u krvnim sudovima. Znači, mi moramo da edukujemo kako samo pacijenta, tako moramo da edukujemo i zdravstvene radnike. Kada dođe pacijent koji treba da se kreira arteriovensku fistulu, jednom divnom saradnika vaskularnog hirurga doktora Kočanskog, i kad mi dođe, ono moja sestra punktirala, uvola ga u kubitalnu venu. Znate, to mesto tad bi propada u zemlju. Podaci, znači, nacionalnog registra za vaskularne pristupe. Srbija, pacijent u Srbiji se dividira oko 90% pacijenata preko arteriovenske fistule. I zaista možemo biti zadovoljni što se tog tiče, i zdravstveni radnici i pacijenti. Međutim, ne možemo biti zadovoljni time što je veliki broj ide prvi put je centralni venski. Prema ovom registru u Sjedinjenim Američkim Državama, znate koliko su bogate zemlje, kod njih je svega 40% pacijenata se dijalizira preko arteriovenske fistule. Kod njih je sada moda i dominantan je arteriovenski graf i hitman. Znači da je novac svugde umešao svoje piste. Ali, to sam rekla da je komplikacija dužina lečenja centralni venski. I na kraju, ja završavam ovo moje predavanje sa omiljenim Jack Londonom, jednu divna njegova misao. Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i onda kada su one loše. Ja vam se Zahvaljujem se svi predavačima i predajem završuješ profesoru i nakon toga normalno je deo da se pripremimo za neformalno. Najviše hvala svim predavačima. Danas posebno se zahvaljujem gospodinu Miškoviću na zaista sjajnoj organizaciji i polako bi mogli da privodimo u kraju. Da li ima nekih pitanja? Hvala. Na redu je sada obilazak Zobrantice i posle toga svečani ručak i muzika. Ja vam se nažalost ne mogu pridružiti jer supruzi nije najbolje, jer moram odmah za Beograd. Tako da nadam se da će sve uživati. Hvala i vama. Ja ću završno reći u ime svih prisutnih profesora. Znači, samo da ponovim, sada 1 sat vremena, obilazak, ovde preko puta je muzej, spomen soba, ostali mogu prošetati i ako dođu kočije, pošto imaju ograničeni broj, pravite po dogovoru kružne ture, jer ja neću moći biti s vama, moram da tehniku ovde radi dalje. Sve što budemo imali u toku dana, neka dodatna pitanja
muzičari benda. Uživajte danas. Vernički prsten vrati nam juče, a večeras mene boli tuga muče. Od druga čujem, ona se udaje, naša sreća neko, ali drugom otišla je. Slušao vaše slova. I nikad tako ja voleo nisam, a i sumnjam da ću ikad. Još me nešto štiri izuzetno, a ne samo ljubota.
poštenito. Ja dočekam tako zoru glavu, i neću više da mislim o njoj. I nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još jednom da ostaje na prasuze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još jednom da ostaje na prasuze moje. Sinoć kad sam prošao tvojom starom ulicom, pred jednom sam kuću stao, smio se pa zaplakao, nek me ne vide. Nézzük család, szeresálom közepén. A szegedi csikós, jól is nagyon, a pillanatok rajtos kendőt össz a piacon. Rajtos kendő nagyon drága, megcsapom a sikó ára. A szegedi csikós, nőnke nyaka legény, meg is nézzük család, szeresálom közepén. Rajtos kendő nagyon drága, megcsapom a sikó ára. A szegedi csikós, feltétlenül a piszár, 13 aranycsengő cseng a zsigonyagán. A szegedi csikós, feltétlenül a piszár, 13 bodoszokra ring a derekán. A szegedi csikós, igen nyarka legény, meg is nézik csárdasan a csárda közepén. Van 13 fodros szondja, keret, akár hozta. A szegedi csikós, nem titok a piszár, 13 aranycsengő cseng a zsigonyagán. 13 fodros szondja, keret, akár hozta. A szegedi csikós, nem titok a piszár, 13 aranycsengő cseng a zsigonyagán. Aranyeső a szép kis házra, aranyeső a jó anyámra, ha meghalok. Aranyeső a szép kis házra, aranyeső a jó anyámra, ha meghalok. Sokár azt mondj, itt vagy vélen, májusban sokár vagy régen, májusban a virágos réten. Újjon eső a szép kis háznak, újjon eső a jó anyámra, jaj, ha meghalok. Újjon eső a szép kis háznak, újjon eső a jó anyámra, jaj, ha meghalok. Azt hiszitek, jó kedved van, pedig a szívem gázban van, pedig a
szívem gyászba van jaj. Gyászban is lesz, amíg élek, még a sírban leletesznek jaj. Amely halad, gyászban is lesz, amíg élek, még a sírban leletesznek jaj. Belenézek, hull a könnyen, ha belenézek, hull a könnyen, jaj. Aztán abba beleírva, a szerelem tesz a sírban, jaj. Ha meghalok, az van abba beleírva, a szerelem tesz le a sírban, jaj. Ha meghalok, az a szép, akinek a szemekért, akinek a szemekért. Az a szép, akinek a szemekért, akinek a szemekért. Az a enyém sötétkék, mégsem vagyok a babámat elég szép. Az a szép, akinek a szemekért,